Nije imao podršku. To je dokaz da je ovo moguće. Nama je totalno dovoljno da nas puste na miru, jer mafiju su pustili. Mafiju su pustili, niko vam ne kaže, a znam da sam razgovarao s bivšim premijerom. Ne kažu da ovoj hrvatskoj ekonomiji, a ovdje šmetili dodatnu mafiju. Mafija za smeće, mafija za energetiku, mafija za švercanje žena, mafija za duhan, mafija za, droge i tako da. 50% ekonomije. A to tolerira. E sad vidite, ovo čemu ja govorim to je ovo. Oni to ne vidi, niko ne zima, to je ovo. To je kao jedan divan oblak ovdje. To mi je fair. I dozvolite mi da proširim fair tako da ne bi samo vas idolizirao. Biću ti još par časnih fakulteta daleko od toga i nada sve gimnaziju. Živim na 15. Tamo, znate, jer neke ljudi nauče. Jer ja nisam protiv jezika, ja nisam protiv discipline, ja sam apsolutno za humaniste također. Ali ljudi imaju koliko ima, previše. Te štakore malo smanji. Genijalce povećaju. Idemo mi sad. To je ta ideja, i slobodne pokrete. Ako kaže sam luđak, imao sam odličje Teslino, imate njegovu istupu. Kad je on rekao prije jednog stoljeća da će elektrificirati planetu, Nikola Tesla, svi su rekli, ma kakav luđak. Svi! Edison je čak napravio cijeli cirkus oko toga da je u krivu i tako dalje. Taj dečkić, je bio dečkić tu neki Smiljan. Prošli tu faksa ovo ono. On je bio ko najveći luđak odlučio elektrificirati planetu. I nije mu bilo lako, to svi znate, no? U 2 generacije napravio. Samo u 2. Kad danas gledate zemlju i svijeta, šta vidite? Imate svi na internetu. Vidite elektrifikaciju planeta. Vaš cijeli faks je upravljen tom posvećen na razne način. Jedna ideja, jedan tip kom uopće nije išlo lako, sve što išli protiv njega. Uspio je. Prema tome, da li mi možemo uspjeti u ovoj ideji? Mreža znalaca u Hrvatskoj, ova vizija, hrvatski Google ili šta već bude, imamo i dodatne tehnologije. Evo jedno. Umjesto se tučemo sa Tajvanom i sa Kinom u digitalnim tehnologijama, koji oni štance jako dobro, nema ta računa koja rade bez problema. Ne bi ja u to. Ja bi se vratio na analogne tehnologije i cijevna pojačala kao segment. Zašto? Pa zato što znam iz vlastitog iskustva, gitarističke pojačala, hi-fi pojačala su puno bolje sa cijevnim elementima analognim, u onom segmentu je puno skuplje. I to je u redu. Idemo dalje. Moj uređaj, ako gledamo na STM što vam radi u Kini, on je famozan, digitalni, vjerojatno nije jeftin. Ali ako ga napravim cijevno analogno, zbog raznih razloga, među ostalim i faznih korelacije, još bolje. Ja bi napravio jedan segment, čak i na ovom vašem faksu još uvijek povratak na analognu cijevnu tehnologiju, koju niko ne radi. Ništa. Imate dalje. Software ne bi radio bilo koji, radi bi recimo među jednima obrazovno. To je užasno važno. Pa znate li vi gdje smo mi najviše dominirani planetarno? Svi od Amerike. Software. Software. I to ne govori sad samo u Windowsu, ne govori recimo uzmite Amadeus kao će razvijati ove aviokarte i tako dalje. To je software vidio. I onda, da još dam treći primjer, oni nama pričaju o turizmu. Pa ovaj turizam nema smisla, traje 2 mjeseca. Ali ako napravimo, da kažemo, prošireni znanstveni turizam, da ferovci i naši prijatelji, ja neću samo plus međunarodna Hrvatska zaživimo ovu viziju, onda mi imamo sasvim drugačiju Hrvatsku. Znači, 2030 godine ova socijala ćemo miru odumreti, nema niš protiv, ćemo mi sve sanirati. Ćemo imati novac da saniramo. Jer je u ovim temama o kojima ja govorim, temama znanja, šta je tema znanja? Visoki stupanj vrijednosti u što manjem volumenu. Jer ako uzmete jednu jabuku, ja obožavam kako ste jabuke, ali jabuka je relativna, ja rekao, mali broj znanja u volumenu, točno? Točno. U odnosu na ovu jabuku. Jer ona jabuka me košta, ne znam, puno, a ova me košta, ne znam, 1000 kuna ili 10.000. Zašto? Jer je silna količina znanja ubačena u ovaj čip. A gdje su ferovci? Za ferovci gaje jabuke? A možda da, usput, ferovci gaje ove čipove. Dakle, vi ste fakultet znanja. Vi ste znanjove nacije. Ja vam garantiram, a idem puno po svijetu, ako mislite su na startu bolje da ga vi nisu. Naravno neki segmenti ima više lova. Prema tome, ako je ovaj mali dečkić, malo dobro, bio puno gore situacija, on je rođen 1856. Ili ovaj ovdje pred vama. Ja sam otišao odavde 78. nisam nikakve specijalne atribute imao, nisam sigurno bio bolji nego dečko od vas. Nisam bio ni specijalno, dovoljno dobar, želio ući, odavde. I sve sam preko povatali, vidim sam i vlastnu zemlju koja se grči u jednoj agoniji koja je totalno besmisla.
I nastavit će tako ako ostavimo njima da nas dominiraju. To nije politička akcija ili na ulici, ali da ako zaživi u svijest, ako sad to objavite na internetu što sam rekao, a recimo ću biti sutra kod menadžera, onda ćete dati podršku ne meni, ja ne tražim to za sve. Ja to tražim za vas, za svoju djecu, za naše unuke. Jer mi moramo zaživjeti ili 2030. gdje će nas dominirati, pitaj Boga koji bit ćemo samo objekti u nečim rukama, ili ćemo mi zaživjeti onakve totalno san ferovaca, male tvrtkice ferovaca, bit će još uvijek nekakvih Tesla, Ericssona, pita Boga što ćete reformirati, vi ste u stanju. I ne samo naravno vi, vaši kolege u Splitu, u Osijeku, drugi mlađi u drugim segmentima i naravno časni kolege koji ne spadaju od onih koji rade patente, od onih koji znaju međunarodni marketing i publicity i sve skupa. I onda, ako tako zaživimo, dakle, onda smo mi stvarno ono što ja vjerujem, mi i vi jednostavno pobjednici. I to je ideja pobjedništva. Dakle, kad imate iskrenost i čestitost, izvrsnost i stručnost u budnoj komunikaciji, a to je jedino što možete očekivati od čovjeka. Jer ako nemate iskrenost i čestitost, kada će vam se ući korupcija, stinete rad biznisa. Kad vas neko prevari, kad tad sragotova. Ako nemate izvrsnost i stručnost, pa kako ne radi, onda bude koji svi drugi. Pa budna komunikacija naravno nužna, što znači nama je govoriti engleski. A to je moguće. Ovdje se nalazim sa šefom Instituta za tehnologiju Paul Chum u Hong Kongu. Doveo me u Canton Kinu kod ovog milijardera da mu pjevam. Ja sam mu pjevao i onda sam shvatio koje smo mjere pobjednici. Ja sam Kinezima pjevao 3 solara su i shvatio smo pobjednici. Prema tome žive. Hvala. Pa sad bih vas molio, s obzirom da imamo dovoljno vremena, da ukoliko imate nekakve pitanja i nešto želite još čuti dodatno profesora, pa molim slobodno pitanje. Već se današnje tehnologije, znači tamo svi u kojem svijetu reći, u biti stvarno se širi i dobro se povećava. A u kojem svijetu se to krenuti na čovječanstvo? Pitanje je vrlo jasno, znači pitanje je odlično u smislu, znamo da za tehnologiju raznim smjerama imamo se bolje tehnološki, da li to znači politika čovječanstva. Vidjeli se iz mog predavanja bez da naglašam, pretpostavljam da ne. Sama tehnologija koja se ne donosi, ako je slijepa govorama, ne donosi politika, ne što znači, ajmo uzme jedan element, broj automobila. Kad stignete od toga broja automobila, onda idete u zasićenje, jer to bi značilo da je civilizacija 10 milijardi ljudi, gdje će svako imati kuću i svako će imati recimo 2 auta. To je očito da to ne daje održivu ekonomiju, ili ekosferu. To je bilo implicitno u prodavanju, to više govorim sutra i na nekim drugim programima se ovdje staviti. Pretpostavio sam, a mislim da mi je bliska mišljenje većine ljudi na feru, jer vi ste tehnološki školovani, imate automatski razlog. Jer ako ćete gledati sad mi u odnosu na stare Grke, pa mi smo ti koji imamo tehnologiju, te telefončiće i kompjutere, to ne znači nužno da je kvaliteta života bolje. To je bilo ono kad sam više traže mlade. Dakle, taj dio je implicitno u mom predavanju, ja ne padam u iluziju da ćemo imati više tehnologije i bit će bolje. To su bili mehanicistički ideje nekada. Mi danas moramo, kao što sam rekao, zaživjeti jednu harmoniju. I moja ideja, konkretno recimo Hrvatske, je da baš sačuvamo te okoliš, kvalitetu života. Jer hrana je izvrsna u Hrvatskoj, voda je još dobra, to sačuvamo. A kao što ste vidjeli, umjesto da radi 1.300.000 ljudi, pa dovoljno da možda radi, nekoliko stotina tisuća. Gledajte samo dolje dokaz koliko ste pravo. Nama ulazi u Skradinu, Slapu i Krke, što su famozne. Oni se meni pravi važni, ne znam koliko stotina tisuća ljudi posjeti Slapu i Krke. I plati.